Uzofuna umfazi wakho wamlobola, angithi wamlobola. Wamlobola. And sisinenza iphutha kakhulu. Ngiyabakhalela omalume bakho. Yabona ngale nkathi kufika amalobolo kuzoshisa impepho emsamo. Wena wazi kahle ukuthi lo baba umthandi. Uyazi ukuthi lapha emsamo kuyaguqa kuthiwa ngithe zwiphi yomathi uthi simthatha sizomthatha wendoda sizomthatha. Awuthi naye ungcobo yena wehleze. Kahle wena sibebebe. Ngifuna ukukutshela wena, ngifuna ukutshela indaba yakho. Uyazi ukuthi makulotshola omalume bakho bakuyisa lapha emsamo beguqa bekucelele ethongweni ukuthi nayi indodakazi yethi sihambe emzini womuntu. Nanga umkhonyane efika sezolobola. Niyazi ukuthi ezinye izinto nibona izinto engalungi nje. Ingenxa yenu nifike nikhuluma izinto ezirong kubazali behambe bemsamo befike beguqe lapha benicelele. Lizokushaya idlozi Mahadebe lizokushaya. Uzomthatha. Uma uthi umthatha khokhe imali yakhe. Manguthi uthi asingamthathi khokhe imali yakhe. Hayi imali. Mzansi Reality Stories. Igama lami ke ngumthokozisi uTshitshile Majongosi into abayikhonja ikhonja abakhangile. Into nemhlophe ngaba mnyama ngabe yavilaphi masebethi ke isikhindi esincane siqokwa ingane. Umuntu omdala akasiqoki, umuntu omdala akasiqoki bafowethu. Ngithi ke kunomfowethu osibhalelile lana umfoka amapholoba esibhalela mayelana nodaba lakhe ukuthi wakhokha amalobolo. Intombi isibalekele kubaba wengane. Siyolungisa leso simo njoba ke sazi kahle nazi kahle ukuthi ke silungisa isizwe. Asuthathi ushidi bafowethu asidlali lana ngifuna ukusho lokho kucace kubantu njoba ngithi nje usikhinde esincane umuntu omdala akasiqoki ngempela. Yabona lapha mfowethu makuthi ubaba wengane noma isoka lelo noma yishende lelo maliphakamisa umoya mfowethu ekangonani komele iqhume makumele iqhume angithi mfowethu siyavumelana because indaba ukuthi bethi abantu mhlambe icontent noma yini akudlala lana bafowethu sobe nje bathi Mzansi Reality Stories sesifikile. Thank you. Njoba ke nisazi ngokuthi ke silungisa isizwe namhlanje sike sekhaya kubaba uMapholobo sibhalelile mayelana nodaba lakhe elimlimaze kakhulu enhlizweni emva kokuthi edlulele umama ngo2020 ngesifo seCovid esasiyibhubhane ke South Africa kakhulu emva kokuthi ke ethole ingoduso yesibili ezoba umama wekhaya. Baba usibhalelile. Ubaba uMapholoba isibongo. Walichaza udaba lakho salifunda nabafowethu sasisicha namhlanje ke ake sikuvakashele uchazele ke ababukeli bereality show Mzansi siyawuklina silungisa isizwe. Ungathini mhlambe nje uchazele ababukeli namhlanje? Mntaka baba nguMapholoba. Ngithi ake ngizochaza nje ngesimo sami esingangiphethe kahle engifisa ukuthi ningisize kusona. Ngike ngaba nomama ngendaba zeCovid umama wadlula kanti kukhona omunye usisi bekade kuthi uMahadebe bekade size endlini nomama sisahlala ndawonye saphila. Ebelekelela nje. Ebelekelela efika nanengane yakhe siyenzele yonke into noMahadebe kuyingane nje uMahadebe ehloniphayo ebukekayo nje ukuthi hayi mangase kwenzeke kuthiwa khona okwenzakalayo kumama ngingakwazi ukuthi le ntombazane mhlambe ngikhulume nayo ukuthi ngaba yena umama wesibili. Hayi kusho ukuthi kugcine kwenzekile umama vela adlule ngempela. Hayi mase edlulile umama mase ngiyayicabanga lemicabango yami ukuthi awu yazi lo mama intombazane leyo Mahadebe kade siza la ekhaya ngingakwazi ukuthi ngikhulumisane nayo ikwazi ukuthi mhlambe ibe umama omncane. Hayi nangempela ke ngigcine sengikwazile ukuthi ngixoxe naye umama lona ngimthathe nje ngimise endaweni yokujabula ngoba uyashaya yena la enkambeni. Ngimthathe ngimise kaZaba sifike sishisa inyama ngithenge okokuphuza sishayeke sibe sixoxa indaba le nayi kugcine kuvunyelwene nomama ukuthi hayi ngingamthatha abe umakoti wami wesibili njengoba umama lomdala engasekho emhlabeni. Mana ngifuna sicacisele ababukeli ekhaya. Ngikuza ukuthi wawuvele umbuka ekhona umama ngabe wakwaba khona na mhlambe ihlo wambuka ngalo noma iconnection enabanayo nje kusaphila umama wekhaya lo oshade naye kukhona wawaxoxa naye noma kube khona mhlambe ucifela namehlo
mhlambe naye ezebona ukuthi hey kube uma ngase kulahla umama nga1 no2 mhlambe kwakukhona inilokho kusekhona umama wekhaya. Mntaka baba angifuni ukuqamba amanga impela hayi lentokazi ngendlela eyiyona impela bengiye ngithi mengiyibuka mntaka baba iklina ngibona ukuthi hayi lapha impela mangase kuthiwa umama akekho hayi kukhona okungenzeka noma ngingazange ngisheshe ngikukhombise lokho kuyena kodwa uthe umama mase sehambile kwasiyabuya lemcabango yami ukuthi hayi angalokhu ngishona le nalena ngivele ngihlale kulo mama ngoba hayi ngathi uyena uyimina hayi ngize ngikhulume naye ke mfethu ke njoba sasesihleli ke kazaba sixoxa hayi angimukele futhi naye ngibona ukuthi hayi shuthi kungenzeka mhlawumbe ukuthi njoba umama ahamba uyena onginikeza lo muntu vele ngoba bese kufana nengane yala ekhaya yabona hayi sixoxa hayi kuthe ngonyaka odlule bese ngikhuluma indaba ukuthi hayi ngicabanga ukuthi mama manje ngivele ngihambe ngiyovela kini ngoba sesisijana isikhathi sivele silungisa izinto ukuze ngikwazi ukuthi ngikushade. Hayi nangempela kube kanjalo ngihambe ngiyovela kubo ngifike bekwamukele futhi bengamukele mntaka baba ngishaye zonke iphelela kushodanga ngisho nesenti bese kushodi nje ukuthi sicace nje umcaco nje. Hayi nakho ke uMahadebe vele ngiphoxa ke manje wenzani usenokuhamba mfowethu mehambile ahambe isonto lonke ngithi ngiyamfonela ngifuna ukuzwa phela ukuthi uyaphila yini nokuthi uhambe kanjani ekhaya ngithola ukuthi angimtholi ocingweni mangithi ngiyababuza nasekhaya kubo dadwabo bathi hayi akaze efike uMahadebe lana. Hayi ngibe nokusola ke manje ukuthi hayi kungenzeka ke shothi uMahadebe ngoba phela akaze angitshela ukuthi leli soka lakhe akathandana nalo bahlukana njena lashona yini noma liyaphila. Ngibona ukuthi sekufanele ngazi manje ukuthi liyaphila noma lishonile ngoba ngempela umuntu one ex esaphila mfethu ungathembi kakhulu umthatha ukuthi ene usehlukene na ngoba basengabonana ngale ngasese uphenduke wena isilime ekugcineni nje lento eyenze mina ke ngibeke sengilokhu sengizama ukuthi ngilandeleke senginakusisa nami ukuthi mehambile akusenzeki ngendlela bekwenzeka ngayo hayi wase sesuka sengifonela udadewabo futhi ngimtshela ukuthi hayibo isibalo wami ngathi akhambi kahle kanti kwenzakalana ake ningitsheleni phela mawukuthi ninalo ulwazi. Hayi ubese egonyuluka udadewabo athi hayi loyo ubuyelene nobaba wengane yakhe nje kulokhu nje wakuqinisekisa lokho ukuthi udadewabo ngempela noma naye phela mhlawumbe uyabona naye ngoba mawuthi uyabuka njengoba kade ukhona undodakazi kukhona nomama nonaye undodakazi angithi bebuka uMahadebe uthi nali ithuba sekudlula umama nali livuleka mhlambe awuboni mhlambe nalo udadewabo lo khona uthi hawu uyasho ukuthi hayi ake ngimbhidlizele udadewethu ngivele njoba ngiyacabanga ngokwe age nawe usafuna ukuphithizela kakhulu usudinga umuntu ngempela njoba kade uthi uzama ukuqoqa mhlambe udadewabo mhlambe ngaba kuni into othema uyicinga ngempela wakuthola ufakazi. Hayi ngibutholile mfethu ngoba nangenkathi kade kulokhu kuyokhokhwa laphana phela ngithi ngangihleli ngaphandle mina emotini ngababona ke shuthi bafika nabo bezongibona njengomkhwenyana hayi ngabona bayichaza ukuthi hayi bayodadewabo ngathola nezinamba nje phela osibari bami ingakho ke ngize ngakhetha yena ngoba ngabona ukuthi ngathi uyena onomoya futhi ukuthi singaxoxa naye ngase ngifonela yena ke umfazi wesithathu yena ke futhi esengitshela ukuthi hayi uMahadebe kahle kungenzeka ukuthi usendodeni yakhe le yokuqala ekade ethandana naye ngase sengisho ukuthi manje sengifisa ukuthi ke njoba ngase ngibhalele nina ke bafowethu ukuthi ningisize sikwazi ukuthi sifune lensizwa le ukuze kukwazi ukuthi kubuye imali zami ngoba phela bafethu imali isetshenzwa kanzima mina ke kahle njoba
ngihlanganisela ngikhanda ama-TV ngivuke ekuseni ngingalali uthola ukuthi ngifonelwa nasebusuku sekucisha i-TV ingane ithola ukuthi ifuna ukubuka fanele ngiphuthume kulowo muzi ngiyokhanda kusheshe ukuze impilo iqhubeke manje angeke nami imali engase ngiyiqongelele kangaka ngoba ngithi ngifuna ukwakha umuzi kanti ngidlala umahadebe. Ngiyacela nje bafethu ngampela ukuthi ningisize ukuthi simthole ukuthi ngampela ukephi nendawo. Ngiyakuzwa udaba lakho impela yalizwe impela ukuthi liyangithinta kakhulukazi. Ngiyakwazi ukuthanda umuntu. Uthanda umuntu usuke ngampela uthathe nje uhalf wenhliziyo yakho ukuhlanganisa nowakhe. If esewumunculile wakhe usushaya wedwa ihlombe. Usuke usufana njengomuntu oyiculela ingoma uyisinele. Ngiyezwelana nawe kakhulu. Ngiyezwa futhi ukuthi uMahadebe usumthatha njengengane. Nami ngiyambona ukuthi bese umuntu oswazi ukuthi isipuni sikuphi sala ekhaya ini ngekho lana bese umuntu owazi zonke. Ngiyayibona indlela ukuthi wathi uma uthatha ihlo lakho libukisa ngakuye wasuthathiswa izathu sokuthi ukuphuma manje uzofundisa omunye umuntu ukuthi la ekhaya siphila muphi umthetho, la ekhaya kuhamba kanjani, la ekhaya kungenwa kanjani. Bekusazothatha enye iprocess wasuthi wena no ake ngivele nje ngithatha khona nje la eduze. Baba silungisa isizwe thina baba isizwe siyasilungisa adlali futhi akusiyi content le asidlali ngempela. Le ndoda le masifika kuyona ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuthi sina siyokhuluma naye ukuthi kubuyisele inkomo. Kunjalo nje kunjalo futhi ma ukuthi phela naye ibona ukuthi inamandla kofanele kucace ngampela ukuthi kwenzakalani. Ngiyamthemba bafowethu ngiyamthemba. No engingakusho sizophuma njengamanje si drive sambe siyombona sifuna sibuye nomakoti ngizama ukuthola ufuna sibuye naye sihlale phansi simbuze ukuthi ngabe yini inkinga mhlambe sibize no boyfriend loyo uthe kwakuyini kwakubaba wengane impela femizi eminingi ngoba abantu abesifazane abaningi bayabuyela emumva if ekhaya mhlambe bengayitholi into akade beyithola basilimaza ke laba bayajaja yabo uthola ukuthi awusashayi kahle mhlambe usethi ayi ngoba vele ngangithokoza kubaba wengane ebuyele khona yabo bengabe yakutshela mfethu ukuthi hayi lungisa 1 no 2 inkinga ke indaba bagcina besihleba kodwa ke mfethu asivele senze kanje baba Mapholoba ngizocela ukuthi siphume manje nabafowethu negada siyaphuma njengamanje songena emotweni siyakhona ke eMayville siyakhona ngicabanga ukuthi masifika lapha sizama ukuthola usisi uMahadebe sikhulume naye silizwe ukuthi udaba lakhe lithina and then ke angifuni ukuthi sisheshe sidlulele kumkhonyana or ku boyfriend ayisho uboyfriend oba wena umkhonyana uboyfriend akanalutho akhipha ngicabanga ukuthi akayihlawulanga nalo hlambana nayo ngisho inkukhu so into esizoyenza ke njengamanje siphuma la siyakhona lapha eMayville sifika silapha sixhumana nokuthi sithole udadewethu sikhulume naye siphinde sidlulisele ke nakuyena ubaba wengane lo sihlale naye phansi mfowethu kulotsholiwe la makuthi kulotsholiwe ke uyalazi udaba ukwazi ungena esibayeni sendoda iphila kunjalo isho sifile kuyihlazo wazo ngiyafisa ukumbona lo mkhapheyana yasi madoda ngisithemba ukuthi yonke into izoqoqeka ngoba ngisho ukuthi asidlali ngoba ngisho ukuthi asidlali la sidlali kwangempela ngoba ngithi silungisa isizwe sisilungiswa ngempela izinto ezikanjena ukuxhaphazeka kwabantu kakhulukazi ngiyakubona ngokomnyaka ekade ngibona isithombe sika mama nje ukuthi ubumuntu busekhaya bunomuntu ofudumele mawuthi ubuka umama uyabo lokhu kuhlukumezeka osuphila ngaphansi kwakho sizokuvala namhlanje ngiyacela ke siqoqe bafowethu siyaphuma ke njengamanje siyeMayville la siyakhona kuyintokazi ngoba kuthiwa engazi usiqashile noma akabuya ngekhaya usesokeni kubaba wengane siyakhona ke njengamanje ngithi nje mina ke ake sambe siyakhona kanti ke ngifuna ukuchaza nje igama liphelele bathi usikhinde esincane umuntu omdala akasigqoki ngiyadabuka singapintshi lesi sikhindi asambe uyelo lokho ningane mfethu hayi asike uyena mfethu hayi sisuma uhambe phambili kwenzakalani lapha hey vala yena impela eshe nkabi yaphila ya wena lo
hayi musukufuthu usisigora zobanje udedele ndoda usekhaya manje ekhaya kunjani lalela uzozothina buka wendoda uqumbela ba ngibona usukhukhumele manje usukhukhumele kwenze njani sisakhuluma la sizokhuluma nawe kahle la ngithi pho manje nangu maskito bo hlala phansi maskito hlala phansi chaphuma lalela ke ndoda size ngosisi lo thula wena size ngalo sisi lo ngithi uma ingane yakho umloboleli phona ngithi uyazi ukuthi umnyeni wakhe leyisoka lakhe leli angimazi mina lo baba phona yini ubangamazi akaze kutshela ukuthi akaze kutshela ukuthi unesoka elimloboleli susingane izolimaza ingane la akaze kuxoxela lokho nkosikazi wami awukhuluma ngani iqiniso mina kaHadebe isikhathi bengasithola isikhathi sani sokusho ukuthi uyafeba ethana lomkhulu wena labelile Khuluma sisi. ungangibizi ngomkhulu mina ungambizi umkhulu umuntu omdala ungene ithi baba khuluma ndoda khuluma sisi. izimvu wena la yebo isoka indaba ungalitsheli ilento uzana ubalo ubaba wengane yakho lo yebo baba ubaba wengane wena mina baba engane bafethu manje amazi nomuntu baba awumazi lo muntu lo awumazi lo baba lo abantu balo khuluma ngakufihlela baba ubani lo baba wesisi bengisebenza kuyena ngihlezi ngikhuma ngithi ngemsebenzini ngathi uthi uyasebenza mina lo muzi lo wangilobola angiyazi mina le nto mina hle nawe la ekhaya ngathi sinengane siyathandana ukuthi khona ubabona ukulobotshiwe la ekhaya bafethu mase ngizofika kanje asiyazi le nto le lethela amakhamera lethela amehlo la ekhaya hlala phansi ungangisukumeli wendoda ungaboni ngoba ngimfishana ngizokubamba kubeke phezulu kubeke phansi mina lalala ke sisi yabona lento eniyenzayo le oyenzayo ngingathi nje oyenza ngithi ngiqondise lento oyenzile uyazi ukuthi usufaka umthelelo ongakanani yabona nje sesifika lana kubaleka abantu manje ngenxa yakho ngenxa ukuthi nje wena wenze into engayona iqiniso ngaphela uyathandana nalomkhulu lo akuyena umkhulu akusiyena umkhulu akusiyena umkhulu lo akusiyena umkhulu bamba lo ngikudedele siyakuvuma lokho ukuthi uma wengane yakho asikuphikisi kodwa mase nifika kanje akukho right ufuna sifike kanjani ngokubamba ngikudedele mfana ufuna sifike kanjani wingane thula thoba ngathi unenkinga nanso ke indaba engifuna ukulungisa sisi awumtshelile ubaba wengane iqiniso alihlukananga nobaba wengane ngibuke sisi ngibuke ngiphoxa amaHadebe kade ngikuthanda kangaka nkosazana niyazi ukuthi eSouth Africa izinga lokufa kwabantu besilisa noma yokuthi abantu besilisa bezibulale is because of depression enisifakela nina abantu besifazana yabona ubaba manje uyazi ukuthi ade nonkosikazi angithi uyawazi lokho mina ngazi ukuthi uyasebenza bafo zwiphe madu wena thula mfana uyasebenza wendoda ungangikholozeli ngicela mayikhuluma ulungiselela ndiyalibona izinga eSouth Africa lokuthi amadoda ayazibulala amadoda abulela amakhosikazi nabafazi awuboni ukuthi wena usuyifaka engcupheni angithi ngiyizela imali madoda kudliwe imali kumina udliwa imali wena uthe usebenza egcikeni wabona kunomnotho usasebenza egcikeni usasebenza ngoba phela ngiyathola ukuthi wena lapha ubumuntu obezosiza elekelele einganeni ubaba uyasho ukuthi ubufika isho neingane zakho esekunderstand njengomuntu oyingane yakhe that's why ihlo lakhe alithatha libeka kuwena wakethemba emva kokuthi kudlula umama ngenxa ye-COVID mina nje ngoba ngimthandi ngoba ngithi uma wengane yami kwaze kwadlalwa ngemali yami ngiyayifuna wemfana uzoyikhokha yonke imali yami uzoyikhokha uyabona ke ngokwesiko lakaZulu ma usuthatha umuntu okade umfazi womuntu uyazi ukuthi uma kuyaphoqa ukuthi uyolobola kuyena ubaba lo hayi yanizwa uyakuzwa lokho ngosebenza uzofe mfana wami ngayikhipha zonke kaHadebe akusalanga ngisho isenti manje uzofunani phona uzofuna umfazi wakho wamlobola ngithi wamlobola and sisinenza iphutha kakhulu ngiyabakhalela omalume bakho yabona ngale nkathi kufika amalobolo kusozoshisa impepho emsamo wena wazi kahle ukuthi lo baba umthandi uyazi ukuthi lapha emsamo kuyaguqa kuthiwa ngithe zwiphi yomathi uthi simthatha sizomthatha wendoda sizomthatha kodwa naye ungcobuyeni wehleze kahle wena sibebebe ngifuna ukukutshela wena ngifuna ukutshela indaba yakho uyazi ukuthi makulotshola omalume bakho bakuyisa lapha emsamo beguqa bekucelele ethongweni ukuthi nayi indodakazi yethi sihambe emzini womuntu nangu umkhonyane efika sezolobola niyazi ukuthi ezinye izinto nibona izinto engalungi nje ingenxa yenu nifike nikhuluma izinto ezirong kubazali behambe bemsamo befike beguqe lapha benicelele lizokushaya idlozi maHadebe lizokushaya manje ufuna uzomthatha uzomthatha uma uthi umthatha khokha imali yakhe manguthi uthi asingamthathi khokha imali yakhe indawo hayi imali yami ayibuye manje
Bafu Ayibuye sizokhuluma nawe ukuthi wenze imali, wenze ubulungisa ukuthi ubaba ethole imali yakhe. Uzoyikhokha imali noma cha? Madoda kunzima ukukhokha imali. Ngikhokha imali khokhela uma ingane yami. Shuthi thina njengoba sakhokhela omabe engane zethu sizile imathe. Yayibona ukuthi lento yenzayo wena awukhombisa ubuntu. Shuthi wena nje la uJoja khona ushiya nje uhamba utshala nje, uhamba utshala nje. Cha phela solungisa la. Njengoba silungisa isizwe asidlali futhi siyagxoba ngempela. Bahade bona uthini uyavuma ukuhamba? Akuhamba nalobaba lo. Wena sisawuzazi ukuthi uyahamba futhi uyahamba namhlanje angithi uyavuma ukuthi Ungcobo wayinkomo wena ufunda ukhokha. mina Hayi mhlolo madoda. cha ngifuna silungise lento mina ngifuna silungise manje makuthi kufanele sibonane nabazali bakho noma ubaba bakho noma umalume bakho sikhulume yona le ndaba yakho ukuthi wenze vele usungena esibayeni senye indoda sifuna ukulungisa lokho ke manje usungena esibayeni senye indoda wena sisi uyeke kube yiphiqiphiqi ukushona ngapha ushona ngapha cacisa ukuthi yiphi indoda oyithanda njengoba eSouth Africa amadoda kunjena ebulala abafazi babo inina niyakwazi lokho khuluma phela Ngibathanda bobabili. wena sisi khonto epaquza kanjani khonto epaquza iyahlupha bafu ayusho ukuthi usathana nawe wedwa Thandana naye lengane sinengane naso philisa umntwana nathi uyibona ingane oba nizoyithusa niqhamuka namakamera madoda isekhala somenza na umfazi ngemina angimazi mina ikhethe ngalo akusilona ikhehla leli leli ilanga kobe Akusilona ikhehla leli. kobe kuyinini mina ngilobolile ngalilindanga lelo langa olishoyo Cha kodwa nawe ke ngcobo lento yenzayo uletha amakhamera. injani Hayi. nithi angenze njani mangabe Kwenziwa njani? Angithi wena uyafonelwa wena kuze kwafonela udade wenu kade kufonela kuthiwa awukho kini awubuyanga ekhaya usuhambe 2 weeks ungcobe engakwazi ukuthi ukuphi uzosibhalela thina nje sesifika la nje sesiza la ingoba wena wenze mina ngimazi ukuthi ekulindeni Indaba namhlanje uyodeliver ikhakhe le ufuna ukudeliver ikhakhe ubuye futhi uphinde futhi uzonxolisa umkhulu nami sengibiza ngomkhulu uzonxolisa ubaba Nesixova umoya kodwa asilungisele lo daba sifuna ukubona abazali bakho mfowethu lungisa indaba yabona usuphoqelekile manje uthi umlobola uma wengane yakho wena awuhlukane nofebe awuphume efebeni because lento yenza ubufebe obhanqwe kaningi awukwazi ukudlala ngomuntu omdala kade ulibona usizi lakhe lo baba lo uyikhandela ama TV uyakwazi lokho uhlala khona ugade ingane zakhona umama khona umaze kade khona ekuphila bekuthanda kodwa manje kugcineni siwenze njani uyavuma ukuthi lo baba uyamthanda umenza isilima kalani uthi khona baba wengane uphinda futhi namanje uthi uyamthanda awumthandi uyazi ukuthi uya understand hlala phansi la hayi siyamthatha ke manje umfazi wamfana siyamthatha ulokhuzana umama Mahadebe sihamba naye manje siyakutshela siyamthatha sikubuza ngikutshelile ngathi mawufuna ngikutshelile ngathi wena mawufuna wena mawufuna ukulentuza ukuthi lo mfazi mawufuma lo ukuthi wena kube wakho uyahamba ke manje uyavuma malume ngeke yenzeke lo Andile ya mthathe mfowethu sihambeni hamba siyo sabisa hamba manje adlali thina sahamba hayibo shit get emotweni wena sis baba horse